وزی چوم پیشانی چیوانا من گم خودک از حکومت یاربر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چبران مقصده بله برنامه یک نو هفته یک نو جاردی ام لهمبری و نه دست بکدم بجن هم بخیر هاتن آوازین زیرین بله برنامه ما هفته بوریجی میوانه گلک بنرخبو لوی هفته میوانک به جوان و گلک به هجا اول لهمبری و به اول کلام خواب وره پار و بکه امی حال بدن دنگی بگیهینن و جبان آوی دست بکدم خوازن میوان خواب بدن ناس کرن برنامه آواز زیرین دست پیدا که هم همو تماشاوان خورد بجنون خیراتن برنامه ما سرسران سرچواتن میوان ما آیدن نوسا آیدن الکی از دخوازم هنگ تو خواب بدی ناس کرن نمایک ناف من ببجین شکوتی و هر وقت دیتره که تو خواب بدی ناس کرن جمره بله اجی تماشاوان سلاف دکم مرحبا سرچوا از یه عالی الکی ملی بیتی شبابی ما از خو 24 سالی ما و هر دمی از جزیره بوم جزیره مازن بوم حیات خو الجزیره ادامه دکر از نهاجی لوی دنگ بیجیه ده هر زمانی باب منو با پیرکال منو حوال منو اورتاما استه ده هر زمان یا دنگ بیجی بو یا حوالیتی بو هر زمان ما گهداری دنگ بیجی کریه جبر وی که وی تشته ده ما خو پیش و آنیه ام جنهال جزیره بوتانن تورا مالباتا خو و اجی و باب خوشی با پیکال خوشی هاتان هجی ام هر زمان دنگ بیجی شخوره ده بیجن ام وسام لازم وینه بله آیدن نها برنامه کو ام بيجي ام لدار دخن هناك تجي بناو خوشی وک آواز زیرین تی پناسه کرن چما آواز زیرین ام پناسه دکن و برنامه چونکو ام بیجین کفن شوپی چانت براستیک دیروکی یا کرد یا ام بیجی کردستانه بگلم پری نوا کلامین کو دنگ بیجی تی گوتن ده و شرطیه جبون آویجی برنامه که به نقطه طیبتین کسین وقت جوان تمنه تا 24 سالیه یعنی تمنه گلک ام بیجین باش و طیبتی وی عمری ده بدنگ بیجی ستران گوتن کلام گوتن باندورک چوا لتسرتت که او زاروکاتیه و ام وسام ازم بوینه با پیر ما هاتیج مرا چیرو گوتینه باب ما هاتیج مرا دنگ بیجی گوتیه دست خدایه بر گوه خو دست خدایه سر دل خو یش دلوی هاتیه گوه وی و هاتیه زمانه وی ام جویه که دم ازم بوینه جبر وی که نهاجی از چند سالی جبم 3 سالی جبم 5 سالی جبم 10 سال دنگ بیجی جمره ولی خوش به حواله در دور من وقت دیجی اقربای من یه دوریه نزدیک حمیدی ساجی دنگ بیجی مازم بوینه جبر وی که بله نه مجبور زاتن به کیف خوشی ما کدام ام حوالک جوان دبینن و دنگ بیجی سترانا دستره این کیف خوشی ما دو سه قد زیاده تر دبه یعنی راستی یک بوی آوایی هست جوان آمیجی کدام برنامه بری ام بین آماده کاری بکن مگو حوالک جوان گلو ام خواب بگیهینی که دنگ بیجی کلام دکار بیجی نامته هات گوتن ام گله کیف خوش بون جبون آویجی مگو طیبت ام خوازن حوال را برنامه بخواش و بگش به پیک بینن به وی آوایی هنگ دیتر گر کو ام بخوازن تبدن ناس کرن یعنی آیدن الکی کو جیان خدا چه کاری دکه چه و مجود به و هر بکر دیتر ام کارن هنگ استقبال بکن من مکتب خو خلاص کر من دو یونیورسیته خلاص کردن اتانه چون کنسرواتوار مخو پیشانی امکان من دست ندانش بروی که میجی او مکتب برده از چون مکتب دی اما اجبر مالباتا من از مجبور مام از بشغلم خبات بکم اجبروی که نهاجی و نزدیک سال که از جه جلکات د شغلم جل خود فروشم بله اما وقت دیجی یا دنگ بیجی و یا ستران بیجی از تجارت دست نابردم وسای حیاتم ولد در باز وی گندینا مگا کراچای لیلی لول وی قاسی ولا مسر شالا خو وتاكر لو 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 لول وی قاسی گدی شالا سرم لو 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 انضابویا
دوراچیه لو 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 لوی قاسی امان شالی لیلی امان شالی هلا سرکه شانس و قدر آوه بلنگازی هچی مزگینی اشالمانی با سی جنوی هبیا بلا قومان بکی بکی لیلی لول بقاسی وی گندینا هندینا کن چماهین درد شالا محلا کن سر شالا مودا بویه چماهین لو 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 پیدا نکن ها ها بله تگوت من دبستان سرطایی لبشا کنسرواتوار خواندی از نشاشم پکی باندورا وی ام بیزن دما کو لموزیکا کردی مرو بخواز هنک خباتن عالی هنری پیش بخه لوی داری دا باندورا چاوا سرتا آواد که چگو ترمولوژیا و پروردا کوتی داین هنک تشتال تز زیاده دی که عالی هنری ده باندورا به چاوا سرتا بله بله گله زیاده دی که ام نکارن مثلا هر زمانی دنگی خو یه سپاهی جدل اقیم دریخن او نفس ما مثلا نشام دکن کام نفس خو چاوا پیشکش بکنو ستران خو ولی پیش بگن کنسرواتوار و تشتیرج مرا گله تشتی باش آنین سر زمان جبر وی که کنسرواتوار از گله پیش خستن نفس من و ستران من حمید تشتی من وک کنسرواتوار از چویم جوید پیدا هدی هیچ بترس بحیتر درکت جناب دلیم بله پکی از تشتک دی بجم نها بگلم پری تا گوت کو دما ام ببجن جباب کلام دنگ بجی تو گوتن باندور سر میجی کر بجی بوی آوای هنک اف خبات پیش خس یعنی باندور سر میکر تا گوت کسین کول دنگ بجی ده تمامی باندور سر تکرین و دما کوت کلامی و گهدار دکین هستک جدا بتر آوات کن چینه تودکاری بدین ناس خود برای صنعتیه برای مبلغ ناس بکن اوج صنعتیه هر زمانی دستک دایم الویت اشتدا دنگ ویژه پرخوشه و از بیره دبیجم هم دویت به هم تنه به هر زمان دستک خود دایم او یک مالباتا مددو و حوال جواتا استدا هر زمانی از پیش خستم جویت اشترا جسارت دایم من از سر لنگاه الاشتما جبروی که اجی ولی دوام دکم جسارت او ددن من بله او تشتا گلک باشه یعنی مالبات ده کسیم کو ام بیجی عالی هنری ده هنک خوات وهبن باندور سر مرو بکن عالی کاری وهبه لگوری من جبو پیش خستنا خواتن ام بیجی هنری چاندی دیروکی تشتا گلک بنرخه و هلی ده وقت تجی کسک وقت خودی شانس شید بینن ام هیوی دیکن نف خودی شانسیات بردام بکنی عالی کاری ده مالبات بگشتی دوام بکن آیدن ام وی آوایی بجن به چند سالی خو ام ببجن دنگ بیجی تا گهدار کر باندور سر تکر تا خواست تو دنگ بیجی بستره اف چاوا دست بکر او ام بیجی مرحله این کو وی پیواجو چاوا بونک کاری پار بکین دعوت ما چه مثلا هگی موزیک تش نبن تنبور نبن بعزمان خو صادجه او خو دبیجن ولی چپلاق سست دبیجن جبر وی که از دبینم گهدار دکیم گلی چو کیف خوشیامن مش دگو عجبا از کارم دبیجم عجبا وک واز کارم پا پیش و بخم دنگم ولی خوش درکه و نا درکه مش گهداری واکر زمان هات مشوار نو دستان عینی سی متکاری وک با بیجم هر زمان جی من کاری اما مخ پیش خز بروی چنده گهداریا جواتا دعوات ما گنالیکله به دنگ دبیجن به وی دنگی هر زمانی ما ناف گوه مدا مج حس کر خو پیش بخن و نزدیکی 8 سالیه 10 سالیه و زمانا مخوب هدی دی دنگ بیجی ودا پیشی هنگی مشوار ستران وقت دیده گوتن نه دنگ بیجی ستران نورمال اما نها از دنگ بیجی و اشوار نه ها اوجی تشتک باشه انا مثلا رو چاندو که نشوپی خالیه هنر دنگ بیجی ده یعنی بکار به بستری وقت دی کلامین کو جدا جی بره گوته بله بله نه اصلا گله گوری من چگو اوجی سونشتن ببیجین جواکین کو مرو خو بگیهینی گه زیاده تر دبه قطمان ام بجی کو مرو دنگ خو گیهینی واز زیاده تر دبه اوجی لگوری من آوانتاژ اگه جبو مروی
ama taybeti aliye denk beji tiştek pir judaya. Yani hem aliye devlemendiya xoya kevneşopiya diroki bigre dest hem jî biyerên ku hatin jiyan kirin ji nû ve vegotina wê bigire. Car de hêstek dîrokî ji bo navê jî gelek bi qedre lê mirov bikaribe vê kevneşopiyê bidomînin taybetî ciwanên weke ve hinek dîtirek li ser vî xebatî lê hûrbûna we çêbe hîn baştir xwe pêş te bibin aliyê dengbêjiyê de ez bêjim xebatek gelek bi qedir bilind ew ê derkeve. Ji bo navê jî berpisyariya ku em bêjîn ser milê me ciwanan taybetî aliyê çanda xwe pêşxistin hinek ev e vê hêlê de em te taybet jî pîroz dikin. Hêviya me heye ku xebatên vî awayî aliyê te ve hîn baştir bi astek bilindtir pêş bikeve. Ji bo navê jî tiştek cuda wisa taybet aliyê dengbêjî mesela em bêjî ciwanên ku îro li me temaşe dikin. Ji bo dengbêjiyê tiştek ku tu ji wara bêjî heye. Evdalê Zeynîkê heye. Evdalê Zeynîkê me pir bihîstiye. Em nizanin ka çawan me sadece bihîstiye. Ama nivîsandinên yê Ehmedê Xanê be yê Mehmed Dirêj Mehmed be Evdalê Zeynîkê tê nivîsandin. Evdalê Zeynîkê her zamanî xwe bi dengbêjî pêşîniye. Milletê xwe bi dengbêjî daye naskine û sîpanê xelatê. Ez ciwanên me jî tiştek hûlê dibêjim rica min ji we heye bila tarîha xwe ti cara hinda nekin bila tarîha xwe her zamanî bi zimanê xwe pêş bêxin ev tarîha me gelek kökliye divê em vê tarîhê bi dengê xwe bi dengbêjiyê xwe bînin ser ziman û nîşan milletê bikin. Ay delal, ay delal, ay delal wezî Dikam klaxetê dinêrme wayê gidiyan o rebeno çi şirîne oy Wezê beşnê dinêrme gidiyan o rebeno çi mertîne Serê vê keçikê rebeno heçine dîdî hemû zêrê Mahmûdîne oy Ay delal, ay delal Şehrine huy delal Ay delal, ay delal Emrimin oy Ay delal Singê vê keçikê xwe dê zane Xwe dê zane palo li xefe lolo xalo xefte Wezê bê me malekanê didine Minê tastekî avê vexwarî ya tehlbû Minê tastekî avê jê vexwarî Wele sem xatira şemalê şevê Ew avê wî tasî de Birayê reşî çend û çe şirîne Ay delal bajarê welatê Gerîban û gurbetê digerîne Wele zêdetirî mexbeta dilav dilê min û te deyê Belê niha ev jî heye mesela hevalên ku ciwan dema tu dixwazî xwe bigihînî wan tu dibêjî were işte bi stranê dengbêjî bêje hinek bi şermokî nêzik dibe rast yani ev divê vê şermokî hinek bişkê çîgo îro em bibêjin çanda dengbêjî taybetî heger em bi kevneşopiya dîrokî bigirin dest ciwanên mîna we çiqas bikaribin baştir kilam stranên berê bistirê û bigihîne civakê em bêjin asla guhdarkirinê û hezkirina wê geltir bibe. Yani vê noktê de jî ez bêjim taybetî ciwanên mîna te divê hinek dîtirik bi wêrekî derkevin. Hinek dîtirik wê em bêjin qalibên ku mirov paş te digirin mirov bişkêne. Em jî dikarin firsatekî bidinê. Mesela her zamanî şermokene bi dilê xwe de ne nikarin derêxin. Em dikarin öncülükê ji wara bikin, em kerem kine ser qadê, em dawet bikin, ew jî dikarin xwe werk pêşkeş bikin. Gel insanê şermokeyekî wisa te gotî, ancak gotina me û daxwaziya me em wa pêş bêxin.
و بحسينن Aydın. Bele te got ki mesela em bibêjin li herema me bi dengî dawet eda piranî kilam tên gotin Belê. ev hinek bandor ser mikir. Pekî mesela dema ku tu vê çandê li gor rewşa îro di şîrove dikî hinek asta xwe de guhertin tê de heye dewam dike dewam nake tu parê hinek ver. gelek guhartin tê de heye ya ez 8 salê bûm hegem diçûna daweta mesela مازنên me destê xwe dan ber guhê xwe û destê xwe dan hevdû welê daweta xwe dewam dikin müzik nebe tiştek nebî bi ji dengê xwe û bi dilê xwe digotin ê me jî heyranî û welê di mêzekê li we em wisa mezin bûn a niha ne welê ye niha hemî reqsin hemî piçkê oynaqin ne wekî yê berê ne yê me yê berê zimanê me tanî pêşiya me kültura me tanî pêşiya me ama niha zêdetirî xwe tînin pêşiyê Em vî awayî pênase bikin yani hinek hêst belê li wek berê nîne lawazî hêsta na de heye. wek berê nînin gel Emsa. hatiye guhartin Ama em dibêjin gelek yani ew kevne şopî belê li vê li gor taybetmendiya ku bi rastiya xwe em bijî reseniya xwe özgüntiya xwe tê pênasekirin divê ondan neke. Belê, Ha divê ji ondan bona neke. vê jî mesela hûn karî çi bibêjî mesela em bibêjin ev kesên ku niha te gotiya em bibêjin şêwayê dawetên ku niha tên kirin hatiye guhertin berê hinek te şîrova wê kir çawa dihat dest girtin em bêjî gelem perî her kesî milê xwe da hevdû destê hevdû digir belê gelek bi xweş saetan heta bi rojan bi hev re distran ama ne wastandinek û ne jî tiştek juda dernet ket ortê tam berova jî wê coş û keyfxweşî daha zêdetir dibî. zêdetir dibî belê Niha hinek vê aslında em karîn aliyê çanda Kurdî de çawa şîrove bikin. yani wisa em ê xwe pêşkeşî wa bikin em ê nîşe wa bikin em ê ji wara dibin öncî ji wa tiştara qene hinda nebin wek berê çawa be em ê ji zêre înin ziman em ê înin pêşkeş hegî belge hebin fitrav hebin wek gotî stranên qeydê me hebin em ê nîşe bikin em ê bidin guhdarî ancak wê yekê em dîsa wê açıqê qepatmış bikin heta em açıqa wê negirin yê hûlê devam bike belkî tamamen heta hindova bibiçin Belê em hêvî dikin ew tişt pêk neyê. İnşallah. Aydın ez tişek dibêjim. Belê. Niha ji bo em bêjin dengbêjî strangotin her weke dîtirik. Xebatek taybet tu dixwazî li dar bixî, tu dixwazî pitir xwe bigihînîn guhdarvana, temaşevanan. Xebatek bi vî awayî li pêşiya te heye wek armanc. Ya armancık mevzusa heye yani em şwara mekanik samimi û yê hevaletî û resmiyetê piçkê dûr em nev hevdû de samimi cem hevdû birînin sohbetê me jî yê wekî berê bin stranê me jî yê wekî berê bin dengbêjî me her zaman ser ziman bin ji ber wê yekê ortama me hinden ne samimi be ti cara vê tiştê em nikarî berdewam bikî ji ber wê yekê ortamek samimi mirov şwara çêkit مرۆڤ ancak welê dengbêjiyê guhdar bike pêş bêxe kültura xwe pêş bêxe berdewam bike ama ortamekî samimî nemaye hemî bîne resmiyet û hemî bîne yapmacık Hêla te de xebatek wisa heye mesela tu bêjî ez demê pêş te dixwazim hinek stran bi ji nû ve şîrove bikim û stranên ku dengbêjiyê te berê bihîstî ji nûjen û cardî anîna derêxistina xebatek wek se berfireyê mirov dane pêşberî civakê xebatek bi vî awayî pêşiya te heye armancek ya heye ama imkanê min îne divê ekî wek sanatçiyên berê niha ji me re bibin arîkar wê tiştê de em jî divê fikra xweş hevdû re bêjin ancak wisa em ser hevdû bikevin ورنارين 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 نارینه وزه تختکش نارینا خورا چگم حموش دارا و گیزه وزه بم هستان و هستکارا دا قباله و که نابینا سنگو بره منو هر دو جوت بم که دوست کلش قیزه نارینه devla طالعه منو نارینا مکد با کیف و سیرانه دستم کد بالا ناو گرو گریبانم پاشه بلا سرم داهات بان هر سه بلگه پایزه لیاده ولیاده ولیاده یاد حیرانم أخذ ورناري ورناري
نارين ورا نارين نارینه وز تختکش نارینا خورا چکیم حموش دارا بداره وز به مهستان و هستکارا دا قباله و که نابینا سنگو بره منو هر دو جدمم که دوست کلش یاره نارینه وی دبلا طالعه منو نارینا مکد با کیف و سیرانه دسته میکرد بانه ناف گری و گریبانم باشه بلا سرم داهات بان هر سه بلگه بهاره لیاده و لیاده و لیاده یاده حیرانه هی نارم هی نارم هی نارم هی نارم هی نارم هی نارم دلاله نگریم هوالن هی نارن هی ناری نگریم هوالن دلاله نارینا چیایه هی ناری هی ناری نارینا چیایه دلاله ناوگلو گیایه هی ناری هی ناری ناوگلو گیایه دلاله بله آیدن وقت دیترک ام هگر کو هنگ داوی لکوم بکن درباره ام بیجی دنگ بیجی ده هنگ فکر خواهد آنی زمان فکر باش ام هیوی دیکن او فکر هنگ دیزی پیش بکون لی درباره پیش روز ام بیجی وقت کسایت تو هنگ خبات تا سر ام بیجی کلام دنگ بیجی طیبت اوی هبه ام تکاری وسا هنگ شیرو بکن بله گله هنه اما امکان دست مده زیده نینه جبر ویه که دوی امکان ما هنده جمره öncelik بکن öncelik ama بکن ام رهواری بکن جویت اشتیرا ام کارن ستان خوی دنگ بیجی یه بره ام کارن دیسابین زمان نیشا خلکی بدن یه نزانی بدن زانان جبر ویه که دوی نبتنه بم به هفره ام ویت اشتی بکن ارتامک شواره چکن بله وی هردم هیوی دیکن او راشا کو تو تینین زمان آنی او وک نبسی که ماسی کو هی دم دست وره چاره سری کردن هیویا ما هی یعنی ام تخوازن حوالین مینات جوان وی هلی ده هنک خواتین طیبت پیش بخن یعنی وی چانده هنک برپسیاری دکه سرمله ما جبونا ویجی وی برپسیاری با آوایک راست و باش پیش خستن یه جبو پیش روزا ماجی انجام انگلم باش تری خورده و ما بسته ام بجن هیویا ماجی جوا طیبتی جتا تو بکاری وی خواتی هیم باشتر لهوربون سر بکین هیم باشتر جی آستاوی بلند بکین داخوازی ها مجیه و بله بله آیدن جبو تبلیغونات برنامه ام گلک سپاس کن هیویا ما اول کو خبات انتیم بوی آوای هیم باشتر بردام بکن اش سپاسی آواد که ما مستعین هر هبن بله تماشاوان هجا ام هاتن داویا برنامه خواه آوازن زیرین حیا هفته اکتی و میوان اکتی ام جاردی لهمبری وبن افدم و هر دم ما خوش به هیویان روزن هیم بخوشتر و گشتر لیل دینه وزدین نبوم تزدیکرم لیل دینه وزدین نبوم تزدیکرم لیل دینه آی دهنه بو پیر بو لسر محله وز راز دینات هاتب من سلاوک لبجنا تکربو لیل دینه تبر سبا سلاوا من دا خوز کام زانی با تشکی نبوش عاربو واجی وز فقیر بو من لیل دینه گو کرکو دینم نشکی بو نشعاری بو نجی توی فقیر بوی دما وزی بر اسلاوات بدم چاوی فساد محلام منو تبو لولا دینوی
گو کرکو دینا هکت مالک مزن هیم ببینه هکت توش عشیرتک مزنی مبروینه بله اگر تدشتنینه هر مالا باب خوارینه لالا دینا گو که چی که دینه من مالک مزن هیست ببینم از نششیردک مزنم تبروینم بله اگر تو بی دست خوب بدهی دست من زوزانو که گورو که شیم بوینه وزیت ببم بگرینم لیلی دینه لیلی وره 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 ليرش رحاني بردلي حمود يا عالم تحلي بردلي مشيريني وي ليلي ورا 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 ليرش رحاني بردلي حمود يا عالم تحلي بردلي مشيرين وي وزی چون پیشوانی چیوانا من گوهم گوهم خودی که از این حکومت دیاربکر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده